Siyabingelela ubingelela ubaba Dokotela ubaba wesizwe ubaba ujabulile siseThekwini umgaqo esikuwona number 30 Albert Street iBilidi esikulona sise Nedbank House building ifloor sise 19th floor iroom sise room 1904 to 1905 istudio sise studio 1 edark room. Namhlanje sihleli nomelaphi wendabuko umelaphi wesintu ubaba osemdala ekulapheni ungwasebhizane kwaKhanyako la eThekwini usebenzela endaweni esePine Town eseClaremont ekuthiwa ikwashembe. Socela ukuthi baba ubingelele. Oh siyabingelela kakhulu ngibingelela Babu Dokotela ndibingelela namasebenzi bakhe ndibingelela uLazo umhlaba wonke ndibingelela nasebhizana nawo Khanyayo ngibingelele kakhulu. Ubaba uba isibongo Hlongwe uhlongo ohlongo into baba Hlongwe bangakhalathi bayini uhlongo amapondo mhlekazi amapondo isithakazelo sabo ba isithaza khona bokhawula boshozo bokidela bomthumaseli bokhabelithu makhaba amahlongo akabo akhona ebhizana noma nina eThekwini kuphela abasekho ebhizana hayi mhlaze la eThekwini akekho ehading bakhona ase hading asemzumbe la asuka khona bese siya le Eastern Cape. Okay. Hayi la eThekwini mhlaza akekho amahlongo abakahlongo akekho. Okay mkhulu ngifuna ke singene emthini yesintu uma kufika umuntu eyinyanga noma eyisangoma efuna umenzele noma ke enebhizinisana encane nje ukuthi usafike eminyangeni kodwa ufuna into okuhle into okusebenza into ezomlekelela ekulapheni ngifuna sikhulume ngesigubhu esibaluleke kakhulu isigubhu esishayelwe izandla kathathu uthi mathanda imali ngicela imali usifake imali ngaphansi ukhulume. Ngifuna ukukhuluma ngesigubhu esithiwa mathanda imali uwakhela ubani mathanda imali unomngane wakho okudayisela igubhu actually lesi sana uwakhela ubani mathanda imali hayi mhlaze ndiyawakha mina ususa phansi ugqibe awuchaze wena mathanda imali usenyenziswa umuntu onjani and uzosebenzisa kanjani usetshenziswa ngumuntu omhlazi ibhizinisi onebhizinisi onesitolo oyinyanga umuntu ocela imali nje uma efuna ukugeza ngawo angakwazi ukugeza ngawo wenza kanjani uyageza mhlekazi mathanda imali ubuye futhi ucabile egazini lakho kawune kakuhle kwayidloda yakho kalihle liclean kanti ucabe ngayo noma ubuye esitolo uyothenga ucabile uyabuyela ngitshintsho omningi sisigubhu esinamandla kakhulu lesi okusho ukuthi kuyinto yenhlanhla le into enhlahla ngumsebenzi hayi ukuthi sithwala into nje enhlanhla hayi mhlaza awuthwala mhlaza into enhlahla nje uyahlanjwa ucatshwe nje kufuna isigubhu wakhekhwela isigubhu zakhona isigubhu zakhona sinamandla kakhulu mhlaza umuntu umgeza ngomathanda imali ugezela etoilet bathroom ugezela eminyango ugezela hayi emfuleni ohambayo omhle zoclean afune mazamdaka futhi ufuna maza clean nje uyemfuleni ohambayo ufuna ugeze kwemhlophe bese ngicaba inhlanhla zakhona bese ka umuntu onesitolo ke umuntu oyinyanga menzela isigubhu zakhona menza isigubhu sakho ushaya izandla kathathu ucela imali uyubiza igama imali efunayo bisho izoza mhlekazi izoza kawahlanjwa nje izoza mesikhuluma ngekhafulo lihlukene ikhafulo khona solwandle khona somchamo wena namhlanje ukhuluma ngesikhafulo sesibuko esihamba namafutha emfezi awuchaza wena nje omkhulu hayi mhlekazi uthatha isibuko esikhafulo nje qale ndizibuko esibukweni thathi umthimba bese ikhafule esibukweni bese elangeze ebheka elangeni andithethe lo muntu nombiza abama akeze ilapho kalishona futhi befuna ikhafule nje bebhekisela elangeni futhi kude kusuku emini futhi ngo12 benikhafule ndisibhekise elangeni ngo12 uzobuya umuntu omkhulu uzobuya afuthi sibana amandla kakhulu awuthwaka uzoqalisa emathuneni sifike sihlahla pha 3 days difensi imali emhlophe pha sithathe ngosithumele hayi ngikhula iphela iviki uma kuzimisa umuntu ayiphela iviki hayi phela ngisibaze amandla kakhulu mkhulu akwesikhulume lana apha amabhodikadi akhe ngisabona awusabe andikade walona ndazumuntu mhlekazi okwazi umuntu mkhulu hayi ndazumuntu mkhulu umthina uqala nsemncane lapho nakhula nawo hayi imali ndiyiphathe igcwalisaka ndingahamba kunakade hayi mhlala ndikade okusho ukuthi uma nginabantu abakufuna ngesibhamu unezitha umuntu umefika kwena uthini uthi akahamba uqasha bodyguard hayi mhlekazi ndiyahamba nje ndiyomhlamba ndibese ndisendi inqinqishe isibhamu bese ndimenzela umuntu ayithatha ngamahlazi xabane zodwa nje hayi mhlekazi kufuthi kanye bodyguard agadwane icela bandisi ndiyacela ma ye
akawayeke mayeke mhlekazi mayeke nazi into zami emgade ngazo ezomgada. Okay. Ukushuthi umuntu wesibhamu nawo. Ayimkhulu ukwakha ndekaje zakhela. Ukushuthi uma kuliwe emakhaya sebengakuthemba abantu ukuthi bakubize. Yemkhulu ndilapha iziphi ngomkhulu. Ndilapha iziphi ndime lapha iziphi mkhulu. Wena lapha iziphi? Hayi mkhulu akuthiwa kuyaliwa kufike mina iyaphela impi mkhulu. Iyaphela lo. Hayi mkhulu yonke indawo. Usukwabiza. Hayi mkhulu kudala ndibizo. Kudala mkhulu ndibizo, kudala indawo ngendawo ndiyabizo. Nango futhi ngizibana umcimbi endawenza ufike ndibiza amabandla lande ndiwanceda akuthiwa kubi. Ndwenza wahlabela inkomo nje akahle nje. Bahle ngoba basabe manje. Okay mkhulu ake sikhulume lana. Kunomuntu ofuna ukubethelelwa. Njengoba kubusika nje lizongena ihlobo. Kufuneka kubethelwe. Hayi mkhulu ndiyazenza ukuthi into ezokubethelela. Kodwa ke hlukene into ezokubethelela. Situkuhlukana kaningi uyafika umuntu achaza ba ufuna kwenza emzini wakhe. Afika achaza omnye okanye umnye uhluza izitha ufuna azifike emzini wakhe umzakhe zingakubona ezibona ulwandle. Ndimenzela futhi. Futhi kayifuna futhi umthakathi kayithe wangena egcene kasephuma ashaya imamba afele endleleni ndiyamenzela futhi kanjalo. Kuyahlukana mkhulu yehlukana thathu uyafika chaza uba ume kanje wenzela ufuna kwenzeka ntoni. Noma futhi ufuna umthakathi kusemile ngizomenzela. Yeah ngizomenzela. Noma futhi ufuna umthakathi ongenelelo apha agule angaphinde ebuya azothakatha emzini wakhe ndimenzela futhi umhlekazi. Ufuna umthende menzela acele ngawo nje afake ilanto hinalita amadezana umbese nezipikile into lezi yakhona achayicela umzongo umuntu ofika wazothakatha lapha uyaphinde ebuya isikhwama semali wathi usenza ngo50,000 akuyichaza wena mkhulu lento. Hayi ndisakha ngolo isikhwama semali ngiyamakhela umuntu kodwa ndiqale ndiumhlamba qana umsusu zokuzinto isichitho isidina idloze libi mhlambe ukuthi bese ngilungisela ilenza lakhe inyana zakhe bese ngilungisela zona bezikwazi abele isikhwama semali ukwazi umakhala sona. Kodwa ngiqala ngilungisela ihidlozi mkhulu ngoba ilona phela ezovala liyavala mkhulu kakhulu thatha liyavala wona kanilungisa uhlala clean hayi mkhulu hayi imali soza ahlupheka umuntu asozahlupheka hayi namkhulu njaba angaze ngithiwa mina namaloko ndazalwa kuthiwa ukusebenza ubambe kuphi torho. hayi mkhulu ngazi ngifuna ukufesa nesivi divalive dokho nesivi ukuvakade kuthi khona CV divalive kabe osebenza unkosikazi hayi wena. Hayi mkhulu nkosi asebenza mkhulu asebenza unkosikazi wakho ungasebenzi nawo nidlala pho. Hayi mkhulu ungaphila ngemithi leyo kunyaka le njengoba kube kufika abantu bengafiki. Hayi mkhulu hayi uzobafonela. Hayi mkhulu uhlupha nahlupha mkhulu nkosikazi akasebenzi namalisebenzi nawo sebenza kodwa andinanto ngenawo mkhulu. Imoto zigusha zimbuzi zinkomo namahasha khona ngenawo. Mkhulu ake sikukhulume lana kunabantu athi umuntu makoti wakhe uyopha. Wenza njani umuntu umehla ushomopo? Hayi mkhulu ndiyamnceda kakhulu mkhulu ndimenzela imbiza ayiphuze ayichade ndimenzela umgcaba lapha esinyene nalema enzweni nala eqolo siyibamba into ingaphindi kube mkhulu yaphinde kuqhubeka. hayi futhi yes uma umuntu enesendele endlovu uvukela isendele engaka wenza njani? Hayi mkhulu ndiyamnceda mkhulu kuphela eveke umuntu umuntu sokwamlapha lonto baningi mkhulu baningi kakhulu baningi ndisebenza kakhulu. Hayi uthi uzwe kuthi yalashwa uvuka ekusela hayi safuna ukuthatha uzuma ngivuna ucela abantu ukuthi yo ndiyelapha. Hayi mkhulu hayi baningi mkhulu banceda kakhulu senze basiza kakhulu basiza kakhulu mkhulu abantu abanjalo. Yeah mkhulu basiza kakhulu. Sisizovala njena ukhuluma njengenyanga ngifuna sikhulume kunabafundisi manje abanamabandla. Umuntu othi unebandla but ufuna umhlanzela isibungu sebandla ibandla lahlakazeka asebesele bawu4 ebandleni uthini kulo muntu? Ndiyamenzela mkhulu ndiyamenzela kakhulu ndiyamlungisela isondo lakhe isondo lakhe amakhona kasefikile kwauphuma kakhulu agcwala ndiyafike ndibethelele esondweni yakhe menzele into agcwale amakhola lapha agcwale futhi anikele mkhulu ekhiphe imali kuba ndiyendibikele ndikandibethela ndifake nemali phakathi nje kayizicaweni anikele mkhulu bamsiza ngemali bayikhiphe mkhulu imali bayikhiphe imali kakhulu. Sesizovala njena uluphi usuku abantu abangakutholi ngalo mhlawumbe osenkonzweni mhlawumbe usesemsenzini awashayisi abafuni nibamba ucingo. Ngifuna ukuyisho wena lento ingasho yini? Hayi mhlekazi andisebenzi mhlekazi. Awusebenzi futhi umuntu mina sebenza kwensuku mkhulu ndinceda abantu.
ngesonto futhi andisona isona mkhulu andiyazi isona livayile ukuthi koncawe ndivaje abantu becobe befike phakathi esigodlweni bethi cawe nomhla size ukuthi uyasebenza mhlekazi uhlezi usebenza kahle abantu ndibancaza ukwenza unsuku anasuku onasuku kodwa ngicela umuntu kwemkhulu kayifika kumanyamezelo bandiyedi yami lolungisa imithi loqoqa imithi ndihlanganise kuyagcwala futhi phakathi emkhulu kanti kagcwala kakhulu mkhulu ufika nishabalungu shamandiya namasulumane yagcwala mkhulu umuntu ofuna access manje aphole mkhulu nimenzela into zakhe kahle abhalise mkhulu kuyabhalisa ofuka ubhalise igama ubhalise mkhulu uyabhalisa mongameli uyabhalisa okay na safuna nasike sifike sibone ukuthi kuyindawo enjani la usebenzela khona mkhulu ukuthi ufike ulana uzobona uzoyibona le uzobona mkhulu uzobona lento lishoyo awubandi liqamba manga na uyaziwe endaweni ukuthi uyinyanga noma uyinyanga ya YouTube lazumhlaba wakhe mkhulu izolonke ayikho lazumhlaba wakhe mkhulu njengoba nasemajele bathi yona ngubhungelisha semajele mkhulu nishopheshiya bekhona belungu befika ugolo bephethe ugolo uphethe nangoku uphethe ngoku ndifuna bakubona abantu ukhiphe nogolo uzobona mkhulu uphethe mhlala khona awusuka pheshiya iyabiza ugolo kakhulu mkhulu umnye komunye ngizoshaka ubheke usukaphi ufunde mkhulu ubheke usukaphi nje okay ya uphuza bathi i-double espresso au vodka ya usuka e-UK nangomunye futhi mkhulu biza kakhulu khona kwenye ngisho mkhulu uphuza lo bathi i-blue raspberry lo biza mkhulu goloko kakhulu ngisho uphuza lento udayisa lento uthola enkulu imali isale imali hayi no enkulu imali mhlekazi abelungu ke besuka phesheya mkhulu bebeze kumi bafika bephethe kanje uphahla bezocela enkosini enkulu inkosi enkulu ngicela mkhulu enkosini enkulu hayi inkosi emasulumane hayi akhulunywa ngayo khona ukuthatha ngani ukuthi hayi khulunywa mkhulu into zinzima kakhulu yamkhulu ukuthatha ngayo inkosi emasulumane sibanikela abantu le nto ayithetha mkhulu ayithetha ngento ya hayi mkhulu esikhulu esikhulu asikho mkhulu asikho basenza yonke into senza yonke into umuntu okuhlupha ubhala amagama akho afaka pha uyahamba emhlabeni hayi mkhulu ufuna umuntu akuphazamisa kwaona lesigubhu nomuntu abantu baklonipha ya sibonga kakhulu kwabonga Babu Dokotela bawusizwe bawujabulele siyathobeka.